so far no agree to say usha because the who can 7.2 not just on mine economy ni enyini not just on mine no etumpo Papa it's said okay no so say o man ya chichem uyoma eduma ni nyina ya chichem Sompa FM omo ye ku aduma eno omo ye infidijuma eno omo ye boni beka services ni say bia omo ye transport services omo ye trade and you know they nyina hwehwemu no ba entiti ne hwehwemu no bueno efidi juma no mum na step the cost so ma ya na efidi juma no so de se cost sa e ma papa na because we are sure na ya from bibi decent job decent job no chafe ana ya shomo so we say ya shomo so we say decent job papa aduma ya ya shada amount kata asawa bichauka musumi bia ya to tax ya sa to we social security I don't know boni from said ma we ya decent work until so that nyanse mu say enfidi juma no mum na Sambia omo ya sa ne man pa you know but so that agreka agrikse obi no a okoya agreka ye man official FM doctor say aduma we ya di amount ana say ebeti so security amun patrol. Okay. But you man the way ya ma we dey tell me the decent work and you say we fit the man cost there. Let us say the papa ma o man pa. You're from Medasiano pay. You okay. Young Shadie. Who share the latest data ya abetoho ya. Na asem no ne say Ghana the third quarter a year July, August, September. Omubu nkonta no na economy no enyini by 7.2%. What it means is after COVID, Ghana scored 0.5%. Yekoto abey na kasa ni nyina ne say oman no sikasem ne oman no enyini no atetia pansam kra. I just what the year she enye and so ene sensical service in kita hodie na kire ye say economy no apeja ni mu emfidi nyuma na de edi kan park ese eye the service sector to say hotels to say wan to say a restaurant so no omo render service obekọ ba na ebia enipa kro no ema obibi na eno ye 42.9%. We are no free industry and agriculture growth rate of 32.6 and 24%. Industry sector no highest real GDP growth of 10.4% year on year. Not just say the tuma if the numa konanim agric enyini by 6.4. Na the industry sector recorded the highest real GDP growth of 10.4% year on year, followed by service sector 6.4. Agric grew by 3.2%. Agric no fishing no near dinina ko almost crops or minus and ye dear ye no buy no. It expanded by 5.9%. Just a ushama the physical service in to Ghana for any minute say. Nana do danko Akufo-Addo eja o man a apeja ni mu akodu 7.2%. Eno anado ne obampani jo ma di nkomo na Julius Debrecht na nchen. Nto mu di nkomo na amanfo reading the lips no so oh. Odin sample Julius Debrecht oh ayi economy amedi jamo.
Oh, economy, I'm the jam, I'm say, Manya Diano. I'm leaving you 7.2%. Yeah. What a bro Faba. Domelevo, former Auditor General, Daniel Yawo Domelevo. Also, I'll catch up on Penny John Mama say, Ghana for any that swear Danosono, he cannot fail them. He should come and leave a legacy. Come and leave a legacy. In your 4 years, Ghanaians are expecting you to leave an unprecedented good governance and a legacy that many will say, Ebeye, any changes or amendment to the constitution of the laws of Ghana that will help ensure better governance. Omanpeni Brabeye. Now you have total supremacy in parliament. 185 as MP NDC Dibeto, dia kan womoko. Investigation kakra me ye ne no akere se. Timi Asante. Say 9 constituencies no easy de become Sompa FM. Baumia will drop to 38% or 39. I'm telling you. What else ma make opa? What they try to say do maybe I kasa ya na nipa bebre fi say okay Saturday enyumre before I be free her. Me try ha catch them nyina say the trend of the elections no MPP will lose super and they will lose parliament huge. Among for statistics or more Sunday me message ni ade na me kind am say me call elections no ajubre and I'm coming too because I have covered elections since 2000 24 years. You see adia Asante openini jira a former obuhunu no wo de akora ko jina esokra wonya dai wohunu. I sat here and said it. Say I follow the trend of the polling station results. Ebano, MPP will lose super. Your mama will win the election with more than 52%. Manka, me say, we buse mono from Grapevine. Baumia might drop to 39, 38, 39. Asante, I'm sure ya 9 constituencies ni be kan wan sha 40% could have been. Okay. Mamene, the former Auditor General of Ghana. The former Auditor General of Ghana, Daniel Yawo Domelevo. Good morning, sir. Hello, good morning. Good morning. Hey, now what to say? I was going to say. Obani Gazette will catch a yes, Wadama. Ghana Kotuaba, one more FCM Rash say, Omampeni John Mahama, and Sam share or minus so in fear 9. Now, what the assembly to just say, Omampeni John Mama, the Ghana for the big Janpa, a legacy of accountability. Wadaruma wuchire mu say me say any say omadwi mu no me say timia omede ahye omampanin dada a osan ba insano enye say Ghana for the 2 minute amane keke me say omo hwere mu say amamu be kototin na Ghana afan tuma pawi afra na noma na enkoso yi no obehwe na ode ni na atutu yi said the omai ekanko ebe ko animu what femu no dia be nioma ba ku mienu na odon sabe susu a ofi say echia kakra e man ye friend good governance Entimen CPA, Emma or minor, a good generation. And a dick kind, say, who or mine, no more air cost. And as a no more any air cost, not in
and the Kopakasa Muse, where there are no consequences for misbehavior, impunity takes over. And you would move a month for a year no mabia and Naquem. Who are sure? Unam for following young for winning more or more abaimu. A bill of our knee infamian son. Well, Cuckoo Diana Cusio, seek out to 3 dinner on Unqua fat, and so ye can't crash if you see into chrononic at us share any dream Unquana, adore of mine. We did say, Oba Penny Mahama, Obena, Sa, Catasiciani, Chrono, any dream na, adore of Adoko of mine. Another brass na, or mine stick I dash. Papa, ama omana eko anymore. Mr. Domlevo, adia bakwa na osa chuja se ma omo nkase omo ewo dom wo mra sebedwa fie ntino omo kwa akopase mra bia ebeye enemika na se emwa oman no eno so de nsempi beba ugidi se ebetimi aba we say absolute power corrupts absolutely ebetimi aba se bia dom yo manyan na omo ko semra bi na Ghana for krase emwa ya omo ya na Enokre ento de bia manfo ensaka tumi a umji se tumi no ewo hoda enti absolute power corrupt absolutely enokre enupina me bo mu kokwana se me woni wo ahead of it se omo hwe na omo so bone abebre o my Ghana na Ghana for the tumi si ahya omunsa no ese mo hwe na akwanya mo faso eye no ma ebema Ghana for aka say yes yes e de tumi ahya omunsa enye se ombema amanfo anu omo ho se e de tumi ahya omunsa dabi enye kura amamo eye esum ena omso ma besum oman no nti oman ni ye ne kanko ena se ehia omo pa echembribia o frese the Attorney General and the Minister of Justice among team Ghana Mrano onukwane a minister ya boni din ewo constitution him said there shall be a Minister of Justice and Attorney General. Ose says to me abedi omunsa no betimi akuchiri mremu a saade no for accountability nti omo enjem na Minister of Justice na Minister ana yenya Attorney General adentina officer no betimi ama accountability SCP so odi etutu ho a Attorney General ono enhihie mu no anas Ghana mbramu no boni bi a obeye atia oman no anas oman no so kura ye boni bi tia wo a ono na ubetimi de na court anas ono so na betimi akokot akotwe aso enti eno se boni bia na say near friend offenses social article 88 that's right ni na eshenensa enti sa opanyin kese no so oka aban adwuma yefo ho na say ministers na cabinet ho na omubopo bi ana say omu de policy bi ba na policy na omu implement ne enye papa na eze omu twu bi aso a ebe den se obetumi atwe ne ho aka se ayi media memfa ho me ne me nkrofo ye betwe nipa bi betumi aye kakra betumi se odi hye me sa betumi aye eso nipa bebre ntumi nye entina tenka se me nko a ka me nko a ka mesere se Sompa FM nka mesere se yetumi ayi Attorney General every Ministry of Justice ho a na Attorney General wate no ho de say the Auditor General STA who's the Auditor General mu say oyaban crash ni na say adwuma ni is so no oni onka cabinet ho onka ministers ho na constitution so born ho ban so betuma na adwuma obi antumi influence it is to me no bi and as a ban boni bi na me hwe ma Attorney General said the emfa ho say we a party ni na so nya party ni we ni a emwa omana obetumi ni wo atwe. All right. The President of the Republic, Nana Danko Kufuado,
the krata babontin say Shana na appointees be it chairperson of boards and board members, aides and assistants and ministers. Shana obia nkase or continue or kosrese kanena convention be a dawo say o kwa na ka yate so ama no atono o se watwam 2020 December and odem rane bae wasaso aka bio say obi bia state asset bia won ho by January 3rd 2025 no de aba ohunu say beboa memo. Do you say way a good accountability? A good accountability. Dianka Osha say from 2017 Kranka Gamabona Basupa because me anka sank me kai pasemra na me auditor general. Omunka share me say so share at a friend Article 71 office holders. That's right. Presidential Commission report now. A woman say Auditor General who could you to me at one of your cars. And the LBD Majima phone be a catcher me say who acquaintance Mr. Davy a chrono and a debo on my meaning say a mind be or I say Ubia could Jumne Koton Omuka Omuko Toka Zew Bright Uko Toka Uko Jumno Kakoto. Na menkwande mitimi yikasi ho na woni msisi akazo no mpembi yo wa omutoka no kura mumfanye juma ummane nante kura ummane nyehwe aso ni mso obeto oni mtadachi obeyiso nto yes obeso this year ema o kofia no ato na otonso suna se wotene boa wanhwe ogubefu enti mi mije krono pa na omdebo omaino nti sa character now they are two abontini there me pona baso pa Yara dom levo na dabeni be hu Ghana watia ona chikakra me temi na chi nyame adoma bosuma ebesim no maba. We can only wish you well. Have a wonderful day. Thank you very much. Okay. Yao dom levo and I'm in to change common we kaya former Attorney General of Ghana and Wode and Semi Atuja, former Auditor General, Mr. Mufancheme, the former Auditor General of Ghana, or no Bekaya or Neos Yao Safma Foods and Sembima, a few Mukujama, Amraka Bisukrama, Momani proceeding on Livia Yayama, civil society organizations, Cassatia Pa, say ensure good governance, and they also Penny John Mama, and Shase Obeja, a legacy of accountability. They toss to you. Ma on kase womo ewo dom wo mrahye bedwanfiti omo koso samre bia demom emre to say Attorney General and Minister of Justice ayakabum no on team na Attorney General no gina ba bi to say Auditor General no ne one general for na omo ko cabinet no cause e be den say obi Attorney General say Minister of Justice ne akọ cabinet na dipa na yem from so owi ekọ no na etwati Obaba bontin abeka se waye mfuso no punish no sa Auditor General no ye can say wodi ni ko gina ho say Attorney General no wodi ni ko gina ho say onko punish ono ani colleague obeda punish no eno nti o say amampani John Mama entu sa na mo no Ghana for he na nimpa so obese semra. A lot of Ghanaians are looking up to the former president to make a lot of changes and to rightly put it, amendments in the Ghana constitution. Bebre are calling for constitutional changes. Ghana for Bebre kase it was your constitution no. A check 1992. And yini but niama Bebre oma emwa yempuntu. And here was a mampenia bay on setting up a constitutional review committee. Now immediately some are calling for district assembly elections. Any partisan. Cananado starting say what they ba ebeye nchinu ashiwa echi ombogu ye omo withdraw ye no. I think Article 55. Na omuntimi nkuchiri mu ene MPP NDC wo to me say emre bia ombetimi amana bo man ombeye. Enti Ghana for him say Article 71 holders no. Mampani John Mama promises oba. Oba shenwa ye ho bibi no. A lot of Ghanaians are waiting.
say Article 71 holders Secretary 3D Presidential Commission ni akotu chesika es gracia Ghana for bebre kwaso entwam. Can the president-elect do it? Oman Penny John Dramani Mahama. Obetima be cha es graciam. Ano ka ho asem den. Article 71 holders. Sika bia e de ma wo kan ne omusawo. Se si amani pa bebre abeka ho. Sa 4 years sika twitwiri de e de ma MPs. So wa gina home ye de ma ayi one more Article 71 retire on your salary. Now is any part of Okofie no 1 billion or retire coffee every month be 1 billion. Nipa no so nya adwuma bi o ma o man no. Onya adwuma bi o ma o man no. Allowances bi na de ma no onya. Dem so o fie no na ye ma no 700 million a. Kopim so obewuo. Bosumi bia na de 700 million akoma no. Onya adwuma ma e bi o. But in position Konya and say they retire on their salaries. Yes. Tubenya CEOs be nominee adibi government positions be they retire on their salary. It's in Nipan waje 1 billion a month. Wakwaje ahumi o. Osumi biani amana 1 billion a month. Allowances ni de ye mano. Can the president-elect obekuchi nyema o constitution o kasa Article 71 holders obeye hu bibi sanso no ka say nyema bebre obeye and appear could be there yesi ano yakoba ne say oni onko parliament bi ono kwa ne MPP ni a owo the person so a independent candidate. It has been alleged to say the powers that be and the court too no. Esan say okosoritia kenoforiata. Omo hunu se ona na rebel leader of the 92 MP so omo ka say kenoforiata nkono. Enti omo de abrante no ebi mu allegations say abrante no was resourced so much by powers that be. Enunti ena de apia kubi. No ono so akasa. O say defeater aba MPP mo bianka obia omufa enso eniema ni nyina nkona na do danko akufuado epona no sana na wonu am ye didwo gitum sina na do niema bia oyeye bebre no wono is the reason MPP elusu mo fancy obia because everything rises and falls on a leader. It is a miracle. Some people didn't show yes so humiliating say ya na now do amemwo ne nhihye ye bi ni obrebia oboye ebi mo ka so at the point in time I for kwa so mo sorry me na me president eduma bi so akasa bi obeka no santimantemwa se kwa abrefo so omuni akwan ne ade ne se onso obi akokro mutim se mo mfa nto aba eniema bebre but can we say etinana do nso wanye bi onu kwa ne mbetimi de subo ya bono time will tell shebre eni nkrabia ne bekire yo the best bank 2023 rural bank the best rural bank 2023 Jabi rural bank your headquarters ewo Jabi yatia city ewo Asante Mantama baby bebre anopay manager mwache Yonia obayene Nyankopon andro mboko anopay mientie mo nsempa mo woma adwadifo ne oman ni nyina oman me dase we dey yede nsempa e free trap in rural bank na ba bibia sompa ekoduru bia no yese ye chia in customers pi ye fasa akonya yuso na yasan achia yen shareholders Oma na otwe sene omo investment abeshe job in rural bank mu ama yitumi de ye adwuma na yenya emfaso no mo so yadamase mo na mama job in rural bank eti baabie omayene ye ba hanu na se ye bekasa eya na amanfo age no ofeso
na omofre ibusa questions se ensama mobeka no Sompa no yani eje ho na susuan pa se de mo kan no kre omahene yeti ofidi kesi so ka se bibia efri yenum eto oman Sompa afidi yeso eye dwumadi a Dwaben Rural Bank yedie obi frɛ busa se enti susuan pa se mo se bank no se we operate business account ana se current account wa COT yento me sense studia se we operate business account Dwaben Rural Bank ana current account Dwaben Rural Bank ade na ye frɛ no COT no Dwaben Rural Bank yento enti wodi ane se wodi usika ebeto Dwaben Rural Bank na ebreso a wabeyi sika na wodi beto ho no obefa se sika na besan eden abefa COT bia eniho omahino obitumi ka na eka chen se enti bibisa ho no na medi misika akoto ba bia ya tete sa pepepe ye we nyina simply because yen yesi ye wo mo ho adwempa yen yenum se bi impreduasa adwumaden na mo ya mo edi ye adwuma pesika se munya sika no na se mo de betu Dwaben Rural Bank yen fa mo musika na mo de betu ho no yen fa ni agro ye hwesu yi abo ho ban amaw na se de be no oba wasan abefa usika nti COT misraw se okwate se ye Dwaben Rural Bank in charge COT na sana etie obi se me wa chiro Dwaben Rural Bank be den na ba bia me wei me wo atonsu me wo barikase me wo santase be den na Dwaben Rural Bank mo services mi so manya ho emfaso mesra wodi ya ne se wodi ye se ye branches no enoso ana se ye branches no ye de asisi ba bia open a ubenya yen na se unya ye branches no krampo a ana se ummen ho krampo na wodi de hia ne se obebo moden na wabebia account ubia account a na se wo santasi o wo barikasi o wo krunu mu ba bibia wo bia no ye wo ye app wo no ma enam app no so ubetumi edisika atu account equally ubetumi asan upese osan yisika ehu hia se obesan ba Dwaben Rural Bank say digitalization no ye adwuma pa di enam sa kwan so esum yan customers ba bibia wo bia emfa ho ye say distance is no longer a barrier odi bra na yenya adwuma obi wo no ma wo say mi wo sika bi wo ho na mo ye investment o man hene ye investment uba na say o se wo pay investment ye o investment ahodro bebre ye wo da chinti wo ho ye fixed deposit enso wo ho o man hene metima kan na me de message bobo aka che wo say wo sika puduro bi emu eduro eda ho e hya wo mpase adam be kan ne hanom say obi wo ho no ma o wo sika odi dwa e wo kuma se kejetia so be sorry this kind of akoye investment ama ho awama no o discard abo na bosu ma de bia no ayi no ahwe animu de bia no ayi no ahwe animu oba hene ekopie obi so no oton adua unim o wo sika ehye ne ho onu kapo de o se ewufie odi ahye fie no discard na hye polythene bag sika no ene kasa ya o ka se o person de be investment no o discard ba no and no ma se kuza you be to say this kind of high spa but Dwaben Rural Bank ye ka che de say ye man sika no ense kwa ye to ye bo ye boy homodin agi sika no adi ye fixed deposit investment e ma no isi hu so wo no oba hene enye se meti afidie so na ebia obeka se akwai o dwenanum etemu papa wo de se wo sika eda wo ho na wo pe ba bi dia koye investment ama e ho faso no abro wadwene ne won ti ase so a na yam shisho enye Dwaben Rural Bank any baby a o se woko ya mayen se yen Rural Bank wa Ghana nyina onya Ashanti nkwa o yen the best Rural Bank in Ghana enya Ashanti nkwa it is a best Rural Bank in Ghana no of from say bra na wo sika puduo bi wo ho bra na be ye investment ada na onye den uma na akonya krabo ho o mahene say wo de say wo maba me be ye investment 500,000 wa what we do interest rate ba na di ho is our so it's me taxes negotiate exactly betima negotiate ni ama de wo akoma so ye den epe na so yet to be am making sure say indeed ye no wo ye adwuma o ma hene say mekeka we nyina na ensign ye sign wo susun so e wo hodoma ye mrante ne ye mabawa ba bibiara wo bia no ye ba ho
na yɛbɛgyegye sika obi wɔ hɔnom a wɔsɔre afiri baabi a wɔteɛ na wakɔ edwomu no anaasɛ wɔde ne sika abɛto bank no nso no na ɛho ayɛ den besrɛ wo wofrɛ yɛn a apart from sɛ yɛ mobile bankers no bɛbɔ waso yɛyɛ na yɛbɛgye no yɛsan obibi yɛfrɛ no VIP services ɔmanhene VIP services no sika pudu a ɛso na wa wontumi ɛmfa ma bank no saa yɛne yɛbɛbɔ wɔ adwosuo hɔ na saa sika no ɛmu oduro no yɛbɛyɛ den yɛbɛgye ɛde ama wo ɔmanhene saa meka saa asɛm wɔ yɛ a wobɛka sɛ ei ɛnea mo sɔre afiri bank na maba ma adwosuo abɛgye sika yi deɛ ɛnea nsi ho deɛ sɛ anaasɛ charge ɛwɔ ho deɛ mintumi ntua mesrɛ wo wei nso meka ama atɔ wo tirim sɛ saa services na yɛde ɛma wo sɛ yɛba wɔ adwosuo ne abɛfa wo sika no maybe our cosmetic shop ɔtena ase anɔpa bie shop no 7 just say numre 7 or asa na wasɔre sɛ sika no kra no anadwo sika no ɔmontumi nkan adeɛ kye a na atoa so nti obi ɔmbɛka wo sika kra just say after weekend o saa pɛpɛɛpɛ nti staafo no ɔmo bɛba kra bɛtuma yɛbɛkan yɛde accounting machine biribiara by the time ɔbɛpɔn na ɔmo nim sika sales a woyɛ na ɛkɔ bank no so kɔ a ɛbambɔ ka ho biribia ka ho ɛna adeɛ baako wɔ mu no sɛ ɛno nso yɛnkyagye wo hwee menim obi a ɔde ne statement brɛ me a ɔmoyɛ van banking services ma no wɔ bank bi bosome ɛtumi charge no 500 Ghana I tell you but sɛ ɔmo ba no bɛti ne sɛ yɛ a asɛ yɛ ana ɛyɛ ɔmo dodo I say too good to be true but saa nhyehyɛ wei ɛna yɛwɔ yɛpɛ sɛ yɛ customers ɛdi ɔmo business mu no nti no ɛnyɛ sɛ sɛ bimpɛduasa yɛdeɛ yɛkyagye bia ɛnyɛ sɛ sɛ bimpɛduasa yɛne yɛkyagye bia ɛbia ɛnyɛ o but yɛdwene sɛ yɛ customers no ɔwɔ sɛ ɔmo nso in doing business with us no ɔmo hunu sɛ yɛpɛ ɔmo yie yɔ yɛpɛ ɔmo nkɔ soɔ ɛno nti na nneɛma bi wɔ hɔnom a baabi akɔfoɔ charge no yɛne yɛsi yɛn charge yɛatete so ama yɛn customers sɛ ɔmo nso ɛni yie wɔ saa afa no ɛna ɔmanhene adeɛ baako a yɛsɛ digitalization no asan ma yɛde abɛka yɛn services no yɛfrɛ biribi cash collection services ɔmanhene yɛ anam ɛka sɛ obi wɔ hɔnom a ɔdi dwumadie bi a yɛbɛgyegye sika ɛwɔ ase a ɛyie sɛm ne ade saa ɛso wobɛtumi afrɛ yɛn yɛde abɛɛfo kwan so ɛba abɛgyegye osika yɛ dɛ ɛde ama wo adana na adeɛ ɛyɛ yi ne sɛ yɛgu so a yɛgyegye sika de sika bi ɛbɛfa yɛn system no mu bi ɛbɛtɔ adaka no mu biara no wonya message nti no woyɛ akora a wabɛfa yɛn no at any given point in time kora po no wobɛhu yɛnkan sika no wonim sika a ɛwɔ adaka no mu nti yɛfa saa akɔnyina so sɛ woyɛ ayie no nso yɛnsɛm ɛmfa ho ne baabi a woyɛ no asanteman mu deɛ baabi biara yɛbɛba sɛ woyɛ ayie sɛ woyɛ party community bi wɔ hɔ no wɔn sɛ yɛ buronya ɛbɛyi community no sɛ yɛbɛbɔ afɔdeɛ mesrɛ wo wode yɛfrɛ yɛn yɛbɛba ne yɛbɛgyegye sika no ama kama wei no nso biribi kakra wɔ ho deɛ but ɛnyɛ ne yɛbɛkum akokɔba wate aseɛ nti no yɛwɔ saa services wei nyinaa ɛwɔ hɔ ɛma yɛn customers a yɛne wɔ mo ɛdi dwa fa numbers no tutu dwa ne wɔkyerɛ kwan no ɔmanhene mepatwo wo sɛ wobɛma me kwan kakra a ma mefa yɛ numbers no nto dwa ansa no maba yɛ mebɛka yi so sɛ wopɛ dwabenwura bank a sɛdeɛ ɛda biara yɛka no no yɛkyerɛ kwan ɛwɔ anaasɛ yɛti ɛwɔ dwaben asanteman mu ha yi a nana dasebrɛ wɔtuo serebɔ ɛna nanom ɛne yɛn nti no sɛ wopɛ dwabenwura bank deɛ a woduru dwaben a wodeɛ wɔ sɛ wopɛ ahemfie woduru ahemfie a woahunu dwabenwura bank yɛwɔ saa arena mu hɔ nom a na ɛno no firi hɔ nom a yɛsan wɔ branch ɛwɔ dwaben fie hɔ a baabi a yɛ head office no wɔ no ɛhɔ anom na yɛ branch nso wɔ wobɛsɛn anya yɛn wɔ agye so roundabout no nso wɔ nom a woduru hɔ nom na sɛ wo sɛ wopɛ dwabenwura bank a wo nsa ɛbɛka yɛn yɛwɔ bonwure nso taxi station no anim hɔ nom a wo nsa ɛbɛka yɛn yɛwɔ adehyeman nso gate number 3 woduru hɔ nom a yɛne gate number 3 ɛna ɛyɛ opposite wobɛhu yɛn signboard no yɛn sign no gyina sɛ bɔɔ kakraka dwabenwura bank hɔ nom na yɛwɔ wobɛhu yɛn fomasa kɔkɔbra taxi station hɔ nom ɛno nso woduru hɔ nom a wobɛhu yɛn wobɛhu yɛn roman hill atonsu station hɔ nom yɛwɔ hɔ nom a dwabenwura bank wɔ hɔ nom a yɛbɔ adwumaden yɛwɔ new road branch new road yɛne nana kegyasi ɛna ɛsa so ɛwɔ hɔ woduru hɔ nom a mesrɛ magazine foɔ mo deɛ momɔtwi ɛnyɛ trada na monkɔ
Jabinura Bank ye branch na woni road no na monso yensom musompa yesan e wo sepet impomu Gako House kwantana na ofaswa na wokọ Kumaka no da kwantana no so abrosan kese bi esi ho uduru ho no ma Jabinura Bank e wo ho ene yesan wo pankro no de ye ne market no ene eye opposite ene no firi ho no ma yesan wo aboaso asantelai ho no mo so ye wo ho omayine ye mede twa to nyina ene se Jabinura Bank e wo ho no se ye besum ye customers yase munti ene ye wo ho ena munti ena Jabinura Bank so e wo ho ye ho se ye besum musika sem mu fam mu na yabwa ama mo businesses ayeden etumpo omayine obeka se ada meka se ya mo bi 1.5 million or dey adwuma no bi frame bi sa de say no kwasempa na making no kwasempa na making apart from say do usika to ho you making sure say usika no ho bambo e wosro no anase yesa making sure say interest mapa samba usika no ho no yesa making sure say won so ebre bi kodu na won so ba bi eye ohene a yebetimi ama usika esombo na eden wodi atiti na de ba ko ya na amanfo ebusam ya na make na say enya se wote yen ka se ya mabusia na ntino no frɛ ya se na meka bia se mpese ka beje busia na mede koye car no mesro ye nyane sa ye se edi kan o se wontumi ye customer of the bank enu tini ye se ya sama akwanya no so mu ayembre de wunyia na Ghana card Fabra register oba ho no ma woni 15 minutes you register now ko now for business sika no washase e de kakra to at least history only Jabinura Bank burden no started with accounts opening honum and the be who say indeed what's the piece of person near sita so exactly na e babu siambuma so yenya kokoduro na ya den ya boa ye boa bibia on ye adwuma wo de an say we say take a first step you say beginning of everything begins with the first step. Take the move, be bold and take the move. Come to Jabinura Bank and let's do business. And let's do business. Thank you very much, manager. And Ricky Ailich. It's when on the Obaonum. We are money now as a moira. Manager, my idea, pa. Mantem ha metimi aka se wo mo a
Moshre Abano 2016 na 2017. One free radio so one free TV so. Virtually mekai samre na na me wo fida dem. Anopa every Tuesday. Obewo me nchen saa e be di nkomo. Edu me bi kra na otimi kra na me dey twa so. Edu bi otimi ni me so ba you are not being fair to me mama the kasa we do just say ya tra free samre ne ba Sompa eno so ye ne wadi nkoma na o ka se bi say afi we die Ghana for anto abama ampamo MPP na o man kusua bibia no kra se wunya ho asem o ga ka se na me tie o ga ka se kusua wunya sa me correct me ka se me ka se mun kosua nyansa se bi enye papa enti no mun ko na mun kosua de mra me ka no wa so man fa ni ze kra enti we nyira no ko wie se enne adwobre minim de opani ya the longest serving DC Ghana nyina no ne DC ya ucha how many years 13 years DC ya otra adwasoa for 13 years aban ne koyo sa baaye no osa be toa so tira se ucha 8 years and aban ne ko baaye osa so be tena so 5 years 5 years and aban ne ko baaye me this is secretary 1 year that's right and aban ne ko baaye males 4 years mama 4 years 18 years so when it comes to administration oh yes just say a moon to no yes oh yeah district assembly and a local government practitioner so why a NALAC president NALAC president I think sir I wouldn't but minim say me futu penny for be fa there honorable Kyoko deserves a position of a regional minister me fi say wafro DC adwa hunumu nyina mo ko ma honorable Kyoko DC bi wa no aka de this is the mean to me me ba jo ti na me chero the best chance say e dey say wa ball world cup wa win be mienu no wa win world cup be mienu to say Champions League the air to Manchester City is here football money say o ma ji bibia wie afei the zeal to fight for things no eni hobio one dey me chero no as a wo pe bibi na afei wo nsa kan wie enti no wa ye DC for 13 years I don't know but as antimantem we are Mekai will be on super regional minister. We better say Jama. Me kura me buy me. David, me buy no. I feel I introduce you. Yeah. And baby, I'm a more who say sorry. Me need come on, baby. Me need on work your me fee say. You consider Obi as regional minister. Our nim local government and what the administration I say. And into to ye. And I'll be a regional minister. So I want an animal tranconia and tem. This is a decent man. I don't know. Maybe the meaning why I say, me ko catch honorable His Excellency the President say, Minister, but ye na tra na enim na ho brase ene oda o woma NDC ene ko awa ko agina mu mfie nwotwe and into say base ye considered as the regional minister for Asante and I will just say we suited this year ofri Asante man mu enya say bia ofri other region be na bia ebebo ni din dia ma no ofri Asante mem enti honorable the American say congratulations e wa konkodin ma konkodin papa enti enu ana me wo oyiripa and a bright frame enti me do oyiripa no na Joel yeah o say we dey wako papa ye be fro okofo na so me kura me din no me company okofo okofo mpon ai enti adum opposite live okofo okofo enti din dada nya fe na de mame enti ene wo dada but fe na dada pa fe na dada say ye frame okofo me ba o che ma me de Dr. Benson in Commona Fimran Chedi in Commona Yamsha near Mabako. All the still near Baku Mianubi and Sabia, I will say MPP Sadia waiting at the Ombeco position. And I know so you're too about the way, Ghana phobia brace so kind of very things I always stay wahano. One more empty, Yes, anymore, as a Quabran Century, Subabe Kayensa, near to Chin Como, Omoko Vice President or the Chelpa Command, or say, Omo the Omufi Semras was so big to say, the Excellency the Vice President. Sompa 2024. Ebimo assume Ebimo Sufi said too early for Quadrat Century to have said that. You didn't command or pay. Now
Johnson ewa Johnny. Hello. Then what to say? Adompa. Anope di assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya jira. Tona godi. Ya ichao, jira ya ichao. Pacho ye jira ya ichao. Me ka ba ko pe, fa me ko. Ba mi ti anope from Dr. Mensa. Menchia atiefo enfamra Dr. Mensa aso ye so. Titu menchia me papa bi ansa. Aye me papa ya osapon kuma owo Tafo Formers SG eho ena me papa yi eho on the music director and Ukraine me papa yi me do pa na minim se onso odomi prekope daddy onyame inshaw na me fa enchia sonko ema Dr. Mensa herbal clinic adwuma efo nyina afi Dr. Mensa opimu na nkasa CEO said dane da ye chance a ye kano ye chance say ya na edom na peniem bi atie enche ye ba be di bronya said ye yenim dada no ye be no nom ye be wesa ye be di enyema pi ene ye de be koye mu na de ye sene se wan hwe ya ugusu eno nom enyema na wesa nyema ema no ko mu no sa nyema na be kofa ohaw ene amane e de abraw eye tiawa adentia wan hwe ya enuane a udie tosesa efrimu eba a ko mu no eno ene be kwakofa ohaw kese e de abraw eno nti Dr. Mensa semin kancho say mencho ema ohaw bi enko so bu ansa tutumika na bra Dr. Mensa so ye na yemfa aduro fikofiko ya bibiduro maw na fa ba ho ban said ye be ya enuane a obedi no afi mu bronya imu no enuane ene nyema obeno nom adodode a obeno nom no ekomu a entimi ncham ema wunya ohaw na kai unu se sa eniema na ye bedie no ene niema ya be no nom no eno na ekoyemu na ejina yemu a etimi kofa ohaw pi ede breyen one ohaw ni bi ubetimi anya sabi anum kankan yare etimi afrim efi se enuane na udie no ene eniema ono nom no eno betimi akofa anum kankan yare ede abraw eno anso betimi akofa ohaw bi ti se yafunumu yare kese ede abraw Mr. Dr. Mensa semen kanche wo say sa wotu wasabi na wu sa okasa no anum yinka anasa ohome na ohome a ohome ba bonten no sabi o enka efrimu ba bonten a Mr. tutumika na bra Dr. Mensa so ye ebize sa yare we yare a edi ni panya papa Mr. mencho ema yare we enunya ebize wan hwe ya wadofo empewa asem onyere no ma ombefiri wo nchen ukru no ma ebefiri wo nchen adentia okasa wanum eyinka eni ti Dr. Mensa say men kancho se utie nka anopai a bomodi se ubetutumika no waba ya soye sa wo sa yare we ewo ho a yebem waduro ewo oyefunumu a yebem waduro se ewo uchimu so a ohome asabi enka ne efiri uchimu ba no ompe ana ebon a eno so yebem waduro make say Dr. Mensa trust ewo kotwi gini depo ha ya eye kumasi kotwi santase ena wufiri na wo ba baabi a wufiri a wo ba bia no ope kotwi ka wo nsabeka sanso na yenhwe obi nso a ne dehye enum no bone sa odehye bi enum no bone a da bia me ka kyerɛw mesi sabrei wampe ho asɛm anka sa odehye no twitu a wo so no obi di nka ba odehye no twesika ya wo so no obi di nka de aba adentia wanum no bone na amanu bone no atimi no ya bema na duo na sa ene nanai 4 days pe enya de awodehye no num bone bia onum bia no obenum bia mu da ene ntimi saw dehye bi num no bone na ogye no ho a enye ana ifiefo ye afa sena no enu bone no ontimi nyaya odi ne ya no so obetutumrika odi a oba memfa wodehye na onum no bone no ma aduro no enuansi ye de bemawo na odi akofra na aduane e de ama no ade a echiri eye nkatie ene nkunuma ene ti so de hye bi num bone so atunu bone bi so a afedia ogye no ho a enye a bomodi so betutumika no aba Dr. Mensa so ye yare bi afiri uti so edikosi unamramu yanka yare a watundi se hemorrhoid yare eye yare a etiti ni papa titru yenuanom ema sa yare yi ene ye koko yare
nyame amoa eba na beto awode no ekwan na no a eno na ye maamenom ne ye nananom se osi akwan yare nyame amoa awode awo unya bi da eno awo sanso na mema no bebre hamrod yare nso etiti wo mo wanhwe ya obema wo ya wo na mo se bema nanso na wonya bema nyame amoa onkwamo abetimi abafom obema no betimi atwea kom ama na ye ketekete Mrs. Sayareway etitiwa ni nyina so betutumika no aba Dr. Mensa asoye na yade aduro beka mema no bebre sabi okwa agyanan so a oja ne nan no emoja se ya apam ni nyina eye hamod yare yi obi wo nso sabi o oja ne nan no na ne kokobo no nso eyipie Dr. Mensa simi nka ncho se eye dako pe adwuma enu anso obeba Dr. Mensa asoye na yade aduro beka okokobu a eyiba emoja sabi uja wanan na epie ba no enya dia obehun biemu da obi wonso a mema no titiu odun so ani na emoja edi akire sabri hezia yare eye yare a etiti mema papa bomodi ne tutumika ne bra Dr. Mensa soye obi wa nani so sabi ohwade a ohunu ebe no a ohunu atwikwa akire nso a ohunu ni nyina Dr. Mensa aye krado se oba ya soye a yade aduro bema wo anopa ya Dr. Mensa atrase yenhwe sasa de bia Dr. Mensa ya tudin mesi toda bi ho a wadwuma oye no ma yema mo apiaf ma yema wo se oya de awadwuma bi ho Dr. Mensa mesi ya kase sasa edi obi achi sabi obi ho a oda na sunsun bi ne nada obi ho a na dwuma sam ohunu so yie obi ho a ne niema bebre a oye no ohunu so mesaw tutumnika ne bra Dr. Mensa asoye na yema wo sasaduro ne fako dware ewiase mi so udware ahama ensa hwio sa oye sofo sa oye oduyefo sa oye wan sa oye wan sa udware ahama ensa hwe ahama bi ti se kunkum bedi machi tami awu yenya ni nyina eya ahama onyame abama yense sa eniemba bi edi unya wadwuma sam uhunu so usika sam eton sam ana ahye wankasa akwantu a wopɛ no uhunu so a ni nyina se saa ahama me bobodin eye maako enso ena doctor de eniema afra na ni nyina se udi dware na awotwe udi bedware anadwo dumienu oye oba sasa adure yi oni bema ni ahyiamu oye bema nso a onu oba ni ahyiamu ni nyina se gye sa wote ho firi eniema entire ho ana entimi muaw na se udi sasa adure yi bi adware a ebeboa ama wakwantuo wadwuma sem usika sem waware sem atimi ayeyie mika sesiai enne eye yawada Dr. Mensa atrase ewo kotwi Guinness Depot mefa Dr. Mensa number no entudwa kumasi ye wo kotwi yai enkran so ye wo Madina Zongo Junction baby a Oman FM wo no ewa so Honorable Kennedy Japan na bro san kese no ewo uduru asiepa Dr. Mensa ewo ho Dr. Mensa ma true phone ni eye 0244 92 69 0244 92 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 your number chat to cry 0532 92 80 numbers in our mind Dr. Mensa ya so your numbers ufra ya befa ne anu wadi nkomo se de medi nkanka no anopay Dr. Mensa se me fan kancha wo se or the package sonko aba bomodin so betutumika na won so gani kadochi bra na behwe eniema ene anwanwadwuma Dr. Mensa onyame nam no so na oye insentrene ene ayaresa tumi onyame ede ama Dr. Mensa onyame insha ubibia meda ubibia asida
And they Nyame Adoma 7th January, NDC takes over the governance of this nation with an overwhelming 2/3 majority plus more in parliament. Ghana for him, Ghana for share. The shots here for Frana Ghana for any pockets of violence be a PPM and kucha. Now, if you didn't read back at Abrasi, no cray back up a pijani muba, Abrasi, me did say a penifone mobuno ekasa, Ghana gas, the airport, the ne Tamale warehouse, nomne Tepa, senior high school, nomne other places where I was always go. And now no pay you betimaka say. We have not heard any of such until we thank God. But not Ghana for any anye. Ebimo were very angry and others. But NRA MPP for also a press conference calling on the president elect to call the people to order. Security force watch nipa kikako be do ngoche. I want to be call assembly be akudi myself. Mamintio, the aftermath of election. Dedika no mefasa kwanya yeso. Na Mada NDC fu nyina ne wona otai achi said bia meka me say card bearing members of NDC ni MPP omu ntimi nto abama omu bi enwene but nipa bebre wono no onye ne ho so ye NDC ni anaso ye MPP ni wo mu mom na buama NDC ni MPP papa sa nipa ni nyina na ye de o mase so o tai achi e man kunu di bai afei me party regional executives me fasa kwanya we so enkankan ye regional chairman regional organizer Isham Nanda Kwesi Isham regional secretary Dr. Mwakwehene regional communication officer me ame wo fase lawyer Abbas Nuruddin me da o nyina ase ne wona o mo bua ye akwan hodo nyina aso ye nyina ye ka ho bi Nanda Kwesi a friend silent killer sir. Oh, you're dangerous. They say, what you tactical. Very tactical. Very tactical. As one casa. It's also a fahabeda. Good. Asantiman as Sansa Mubo. Any Asantiman, you know, a feed ye more buandisi, papa, when a more buam yet me do the edry. One more zona coordinators. I know their main question because they be a zonal coordinators, no cra mecano. Others in him, but Omo Muti made the only one mecha. No, the men come once and be free. Yet omu nyina ase any communicators mrantie ne mabawa ya omoboa ya nyame aboa me aduru di edri na fe postu na asem no de ene ye say menya hwe kora na menko prapra party officer president kufo ne kan yo wo see u party wo power na say wo ye watchman akura a change general secretary in opposition opposition e di say me ye watchman akura wo NDC office kura me ne bi agye ho se me position bi e de be ma me bia no Samenye bia aprapra wo NDC office kura bigidi se dem de bua mo mai na koso o mai ga na koso no eno de be ye krado so me na fe ye ka kire ye mrantie se ye sere wo mo a o mo me yen anim guase ye sere wo mo pa se afe kura na ye ba be ye handing over na ye di o mampani ya oba eye his excellency John Dramani Mama ye di na esi akonwa so yesere omo ma yenye dimboni bia okay na wo mo hwe yie kura na nipa bonifuo bi kura amudi ankwankwa ye ne emfra because obi wo ho a sa na wo pe ono wo ye criminal dada ena yato abawie no ene de enche a wo so ne se yezu eza ohi a wa te se me se amanfo ni me o TV su bebrebe ohi a me a wo se yezu eza enso no oboa ebi kura no onye NDC ni ena de ye nyina ya me trinkwa so bi kura no anto amaye enti no mesere mo a se munyai if you say mo ahwe ye nipa bonifo bi ya wo mo kro mo anto aba na amaye yo wo mo ne kwa kodi bone no mo de ahye mo enti ye ka kire ye ma no se ene ye nkwada no se adubre se weni age ne adi nkunim na wo celebrity a eno de wo ho kwan se wo ye de wo ye na mom se wo kwa akoye se abadwuma bi me kwa akogye ene ade mi ye pa o mahene se enipa o mo ye sa na bebre kwa na ebikura na o mo ye card bearing members o mo ye committed members a ya o mo pe party ni ye die ne nkoso enti no yesro mo so o mo nya isa de no afei ampa enne no esese ye hwe yi if you say
MPP for abatwa ya yetu yi wo mo anso da ye da se ne beye me de me ba na me se o mbedi nkungu na o ma hene mitimi ebu nkotodwe na mda nyankopon ase ana adai me da nyankopon ase ubetimi aye onyankopon twedi ampon bede wase se me mpa ya me boy watie se me se abatwa ye kodi ye koto yi MPP wo mu ni nkugu se ne be ya nipa ya o mu wuye nipa nwotwe ya o mampani na nado o ye na adwene so onye ho hwe no afedi ekwa beba so mampani ya oba no obedi hu djuma mame bede onyankopon ase sana me mpa ya me bono da bia na meka se sa de we se nti se MPP sa we na elections na me wure be ho pa eno na aduru ho no so mampani ya to aba na nipa ngotwe awi wo se menya ho hwe and wo expect se to aba na ensan to aba ma e be de na yi o ma hene bi ko to bible bi me say Genesis say 14 wo say abra ya Ken kum ninua ebo no prekope no nyankopon fie no wo say ede ade no ayi ede be ade no ayi wonnua no ni moja ye gu fom no sufre me se me ni na se man for justice is crying to me for justice sufre me se me ni na se man nipa nwotwe omu wuye no moja ye gu fam no sufre onyankopon se onyame ni o ma se ma wo mo na onyame so adi o ma so ma wo enu na aduru ho no ohun ni se no ka media me akoko frempon de me yiri se number 1 ade tade bia me ba na meka ade wo rafi ma MPP fo no bi o mu hia me se panela me kai se former MC for Asokore Mampon o se akoko sa de we de o de hae o so de hae na me se me nya mo hawda entino enu ni de edi kai na edwe de be entina mu ni nkugu mu bedi nkugu kire se mo esa na mu twa mo campaign strategy mo message no mu ni ade nyina kire se mu bedi nkugu ade ba ko a ya omo ene o kai se brebi me ba na Ashanti region is MPP is Ashanti region o kai fa na me catch omo se omo emphasis on Ashanti region omo na just other regions no omo hia omo vote na frema opare e ba Ashanti region nya 85% eno anu no okay o ma hene nam se yen kasa sa okay pa okay ne kai pa yen kasa sa other regions no omo tie de oyo omo hwe ne oye enti mu de two region agenda na mo ye Eastern region Ashanti region but Ashanti region mo ye de wo mu tisam ye kokufum ba me mizim ye NDC ni bibie ne ho abesesa me okay many man mabusuafo wo ye de ya NDC ni ye no matter what you do afedi eto so mienu na free senior high school omo kana say free ahana mampani na kana say free senior high school that's a free senior high school to boy did you get one no oje work how can I say free senior high school so let's just no ni so kana say no wi 2020 free senior high school. 2016 free senior high school. 2020 free senior 2024 asem krona na woka. Asem krona na woka. Adai. Yana na opim so woka I say. Abi before mo famu ni into free senior high school no so. Ezan say no kwa na mo pese amanfo nhwe ho nto aba mamo a. Enye ye. Na campaign no ya mo ye. Ni asema mo ka no. Sabi mpraduasa obia ya o badwe ma na dwenda obia no wonim sasuma mo kan enya dokre se NDC ye ba ye betwam ye nhwe se betwam a no na ade ye campaign dia obia sabi o ye badwe ma na sabi o mpraduasa wonya tetekwa bia wonim se de o kan enya dokre enche no ntino so betwam no eje so o campaign woni message bia ena mo protect si reasoners go no kwa no mo ka o de to so bi o o se ye onipa bi wo ha wono ne bakura o basic school no e ka ya o bo no ho no e kura nya bi ni free senior school ana say o ko secondary school ska obetwi yo nti wono say no wadwene yo say free senior school nti o beto aba ma de me chan o tiase ye woni pa bi a basic school kura mpo no e ka o mo bo o mo ma ho no enya bi ni e ka ya e bi bo o mo ma ho wo secondary school no okay nti say o say enu nti na on to aba ma wo a na je so no de o hia na bato okay ena ye mba ya omoko free senior school no so no
who expect to say me a cocoa from me, but I make a school. So we are, your friend, I do my cocoa from phone. Where we are, and you want no freezing as good no coin, not the nipper paging or better Obama. And yet, man. And he campaign message in the Koran Puno Amwa. I feel any baby or more way I can pay my own. They say, Obin cotton your mawa, and this, and one some coin. Look at this. And this, and one some, what do you mono? Branch, ample. Ampon. Look at this. Share. Wouldn't be, or my enemy camo. The year 2000, or my panic for kind of human. J. Kufu. Yeah, man, you know, Qualana, the most popular song. You see, popular song. Bobonia, maybe yeah, and this is Kufu. It is ample on your papa bitua, and comfort Dr. Baumiantonum. Yeah, and this is Moasam. What I say? Now, Obi, to say, or Mania Champon. We buy vengeance. None bro fubi near Waka vengeance, wait a minute, and Yajuma. Because when Obi and him said, you can only have Frank Wanka. Not a woman panina nado. Abra you didn't go buy and a vengeance no they buy. And you know, it is uncle for Yamako forms on your campaign, and the Bakusua. Now the audience can pay cry, he could name as I go through decision. Yeah, can I name a Baba waiting on Bakuya somewhere. Say, yeah, won't you? God will be over because you won't you know. Look at this. Oh, campaign message, you know, and queen. Dear, how Mokura Baku. And it's a Monkabo for Montuma, Dr. Baumia. Look at this. While we are Napo, we are Cremoninas or two, or say, 1 to a ma, Baumia haram. Look at this. Monkramofona, I know what you and Cramophone, your first chairman, no, Yusuf Welio. Momo first time I offend the Rocha on your cramoni. Your general secretary, first one, your friend who do ya? Who do ya? Momo fair general secretary, never Jenim Boating. Swati, I say, your first member of Council of State, you can say chairman of Council of State. Near Freno, Mumuni Baumia. Yeah, a year Dr. Baumia, papa. And he in Cramofo. Yeah, and this for you know man take part in into what video also who are beginning as a community and to Obama. Oh, Papa Kura, ya fan of say, chairman of Council of State in Tino, and ya the iron cremophobe to Obama. The account who you Sisifiano and American was Sisifiano, Bobo Sisifian, Conco Manum, the Papa friend of Conco Manum. Now I'm from Pel. Dear, or mine is always a Christian. A Christopher, me a Christian. Yes. And I'm sorry, I never knew Namato. Oh, but Yaminom Nameto. It is always a Christian. That's what makes me a Christian near a Christopher. I share. Yeah, now, Cramonia, Mamaka Sembincho. Look, Mimi Quamadia Tia Secondary School. Kofi Boachi, my mate was secondary school. Now, I'm a dear secondary school, Nana, entertainment and your composery. Opa na oko, opa onko. It is you say a entertainment, opa no kusun wade. Opa so na obeda no wada. Na wonim sa time no, na ye 6 form nti. Na ye wo mpanimfo bi o mo akomeka ba nti ne from alaji. Ba kokura say we senator e wo Nigeria. Ye fe na Medru fine. Yeah, Medru fine. What in din? Yeah. Na ne papa ye senator. Ne papa e ko ye no, o mo asa after Obama no say senator e wo Nigeria. Medru fine no ye alaji. Na the woman is a alaji bia ni ho a ye entertainment am hu so osada. Yes, alaji fo no aya ogini hu di se wo ye adaji pa no so akwa gina ba bia sisifia sa time na enuma ye to na different. No. Enti wono kura Dr. Bayumia no. Sa no ma we amo no. But bibia nkwa wie no. Eno ba biti se sisi da brother pa. Ensem bia ye o mampani anka ho hwi. Emma Bruno, ya how mopa. Nanipa ya obo aye pa ye campaign mu de. Ene Canada Japan. Say MPP for ye sika as if there is no tomorrow. On nenum kasa no. Nenum kasa no e boy. Na all pray eyina o kai. Aye. Say they are stealing money here and there as if there is no tomorrow. As if there is no tomorrow. Mo de ye campaign. Yeah. Emma Bruno su ko mutiri mu pa. Na me ba na ka o mutiri mu pa. Because we sika as if there is no tomorrow. Who else better see better abama. Who we sika as watchina
sika no mo fom sika nyafu say yes wo kina kwa and na ya die wiase ba wiase na sa asem na o kan ye no na o free wo mu no sa atewase so ade ase enti maburu no yade a na to omutim pa ye ka pese me me ko ground enti me kan sam ni nyina awia na maka say sa nipa we ye to abama wo omusi debi aferi to so bi o me ba na o ka say economic growth economic growth de no obi ka say o mampani na do wonye hwe so why ye bibia nke to abama wo utna ho ana wa buy wonye hu 87.2 no mo so hede ma me njira o de nti ya mka san 77 period so wo connect lancer tutu adwuma ya adwuma enti se onya tutu fo bebre no mo go adwuma no mo ya service no mo rent o mo to ya tax oh yes red light me call service yeah 42 point something say no I say Ghana 224 na ma me ka say Ghana 224 ma me say ukoye bibi sa ebetima ma na peja na wonya hwe but they said industry ebinum sisi mu no e bia o mu yi keke ne no I say sisi fian na ye djuma wonya hwe what are you you're making my day ankwada ya omugira kwa homu sese sika yi ba bi wo ho ne say service a nanti ya mo kwa so omutimi sese sika na service a eno no de ka ho a me de ye example okay enti sansam no ya o kan na service no wonya hwe unemployment ba bi o fa ya wo de aduru ye mranche no baba wa wo musu na de ba ko na o mo ya ammoa wo mo any discrimination say yeah recruitment soldier please one my party office na moye let about bontin ye ka o mo nya no kre eso sa na tie na mranche etimi ko gina wiemu sa abina stop it I the transition team are stopping the new recruitment no so and na de wo abai no kwa wieye no afa na wo ye recruitment na we say be Ghana for omo ye say omo so ati entimi de da make can say ohini nto ne kan wo say ba we ya ye beto yi say among Ghana for ohini to former general secretary of MPP now with movement for change say Ghana for to aba ema abaye ya wo ya MPP for omumu ye si nipa omumu Ghana bi Ghana for bi omumu ye na Frimpo Boatin ya wo no a wo ye founding member ya oye former aspirant of the party asembe no kan yebusa no say abayo say MPP party nya de obeto aba na ono Frimpo Boatin so nto aba mo na hwan nto aba mo Frimpo Boatin former flag bearer aspirant also nto aba mo bi na meme na chemate twe no ho ha o mo what atwe no no say eno de nesa no de wunim se be ha o mo bebre say obi o wa wanya ba ne bi wa bato no nenso wo mo na we chitafo dodo na yes ye tie ni say obi o ho a oye ala nipa ya oye MPP nipa odadwen say ala no kro to ma no kro bi kura nya de obi ene won to kura okay anka sa ala nkrofo nyina aboa mo ma mo abon to awu enso wonye because we feel say mo ba I say a silent majority kept quiet sir engran yentu o mo to abatia no pa ne ayi sa national cathedral yeah tokro ya ukotu yi engran na no de ho nsem beba now you TV so ayi national cathedral ekwan bia so ye besi ekwan bi hwe no sa na so unnim ne ekoso e wo Ghana so unnim nipa ni biri ya pa anka nko gina okra nka sa asem onko si me hwe so onko si me eti aka o na wo man ne wa ya hwe o mampani a obekwa akoto sa ade no so okwakoye no nyame amu abato e betu ati no ma no obo no mpemu a aba ye betu ati no kra beche Dr. Bawumia jada ni musuo na si wo sa da bia na de ka MPP fo ene nanado ade ya ye mama na si wa na dia ora mo ba o che Ghana fo ka te mfanya bibi fufuro de baba o che bi o jwa ho me ba no nim se wo ye mampani na ko gina so be buda we nyina agu na ma ba ye bi na ja ka te na wansi a otu amena awurade nyame te si amoma na ho na ye monumental ni e de Ghana nado mo hwe na nado sa e nka ye dum na sa de wonti se nyanado ahwe yi a na ni kura nyi wi ati bio wo so di bi ora mo ni so wani ka you are home baby
mo. Anya sa ye be ye no. Wall tie. Say ye be obi nkotin hwim. Olo mo jo ho me na me di jabra. Oh my goodness. Olo mo kwabra se chiri e hwere ni mimre ya so. Enso ye say traffic. O di traffic. But no, I do it now. Man, I'm swam. Already, I go for trouble. All right, offices for a young med point at the office. I beg you, so Mr. O. A draw, a man, you not da. I was so baby and your be improve ovulation. And my mema, and my utunkusia ye. Sounds so Emma hormonal balance. And sana, dear friend, ovarian system, no, to me every hormone. Offices ye draw some qua, obebia, NCSC, while would dear no near mamma, a med point for myself limited, the anti-malaria tablet in suspension, abofrania malaria man suspension, be Nama, Penino Soso and Numbi, over friend 0596 607 858 0596 607 858. TV no se unya riskani ebeba sa pepepe o riskania Rubat lubricant me kamfo e de amount se ba engine benya hodin na timi agina ye na wo engine no en cranky na timi car na tumrika tente kama na ense ya uhia Rubat lubricant diesel cars ahodo nyina da ye wo fuel advance economy a say emma fuel no enwe weather condition ben Seransi wanya FW30 afa lubricant ahodo nyina truck owners taxi drivers private cars mudie Rubat lubricant for 0592 350 0592 350 Legacy Night Abranti Amachide Day is coming to town on the 29th of December 6 p.m. our Micklin Hotel for table reservation for 0550 799 375 na enya Abranti Amachide Day kwa kwabra Oforian Ponsa Akosia Japan Coffin Tea Stone Boy Beam Nation Ubetima to take it and pay me no say star 713 star 33 star 20 hash Kahombo star 713 star 33 star 20 hash Brunye Anya Shiano Kodanda no kakra na bibia anya dey enkoso kama Alaska Star Enterprise yeni ade blankets ne wallpapers papa best spread ahodo modern TV stands ahodo best alarm sofa cover artificial grass PVC floor tiles papa plastic wardrobe ne center mate ahodo wo dey Alaska Star Yawa dum yani Prudential Plaza first floor Mrs. Anochi Plaza no anywhere anymore and a circle tiptoe lane to do MTD office no sorry over here 0256 330075 0256 330075 Deeper Natural Health Clinic Deeper Natural Health and one is a stomach ulcer unya dra honoma ubeja no wako ye be hyew edim fidie papa sisi so e bibidro kan both foreign and local ye bibidro and ye de hye ayarehye e wo ho Deeper Natural Health kan hwen therefore ni kire second floor Wallace Towers e ye de chem so ha ya kan mensia health insurance dan ni mu o fresh 0245 1184 34 0245 1184 34 and 0246 744 744. Haxel Miss Chani Haxel capsules. All satanful. Se obanum also dropa na honam. Basa na uhunu. Na wanum run. Obi bebre ni pa bebre na no mo se nra amfa hweama. Haxel ne ene ne capsules here. Ukabom na onuma. Bam. Ona wosne no. Ghana ha bia. Enka Ukasi Drug Lane. Medina Randy Pharmacy. Kumasi Dani Herbal Room. Any Little George Community 2 Ashama Ekus Pharmacy Kaswa Jusad Pharmacy Takwa Ubasa Bibidrofie Fred 0240 238 310 Obo Heba a Medical Research Center see infant to him say Omo ye end of year promotion sas ye from the 16th and na 11th meboa and na 12th and the 16th to December 21st Memneda
ɛna yɛyɛ dɛ hwɛ yɛpɛ sɛ afe a wokɔwura mu no wobɛde wo ho afiri nyarewa foforɔ no nyareɛ ho ɛyɛ free health screening yɛbɛ screening wakoma wakrawa wo sa wadwene mu ɛne wo blood sugar na uwie na yɛhwɛ wo so a yɛate so 30%. Tie me yo, Obo Herbal and Medical Research. Yɛbɛte so sika 100 cedis na wobɛtua 70. Branches ɛwɔ nyinaa ɛnkranka so a JD Junction, Zinco Divine Junction Sunyane, Adesima Adwira kwan no so, Adoato Adomanu, Techima Post Office nkyɛn hɔ. Ɛyɛ Obo Herbal Medical Center. A free 16th year discount pa promotion kɛseɛ. Oba no, sɛ yɛsitua 500 a 30% na wotua 300. Ɛnti ka ho na ɛfrɛ 025 747 2506 025 747 2506. Liberty Conference. Nyame yadoma memene da be na wɔtwe ɛwɔ Jubilee Park Enyagro Yakopeja ni din ama ni din so is the annual Thanksgiving theme no ye my Thanksgiving is here na hyɛ no so sɛ yato nsa frɛ ye maame Dr. Reverend Dr. Esther Nyamiche sanso ena Moses OK Mama Esther Kwame Jedu Minister ena Minister Kwaku Jesse the yebe call sorry mu pa hyɛ so sɛ won so de obɛka ho na na manu ntino ya said aye special towels ne handkerchiefs ye de call anniversary ya to ne din aseda enti no ansɛ wo ba ahanom no abɛgye wo de na kama eno an yebehim ni saa ya bia na bibia edai akoso kama eno nti hyɛ so you can pass by no abeje o towel ana o dey o handkerchief yebehim ni saa ne bon so eda form kama hyɛ so sɛ ɛyɛ memene da ebe na wɔtwe ɛwɔ Jubilee Park Muhammad nyina amahene ɛna medimu anim ne yɛkɔ anim kama Bayport for say ai for sika ne bra na ye ne wontena fixed deposit there adwadifo nyina womo adamfo any Bayport savings and loans opese 91 days 3 months 182 days 6 months 365 days ɛna opese wo de ɛyɛ investment for sika ne bra yen na sika botene no ɛne si ho no bra no duru ya na da account tum say bam fresh 0244 807238 wo sika kase bi da hɔ a frɛ Bayport sisi a ɔmo sika no so nsi ho no so emu du 0244 807238 and 0558 119281 na bibia nkoso kama emfa maw sɛ woto ase atwetwe wakyɛ ɛyɛ aka wato hɔ wo brɛ sisi a wona ma ase untumi ntutu na ye nkotoje kikabom me Kamfo 21st clinic e de amaw sɛ wo piamo ahwa ɛyɛ Overseas Junction Alpha Radio Channel Council Quarters Oboase call Junction Domi Market Sunyani Nkranza ne Tachimana Obohu 21st clinic bra ne enthusiastic ya de free ho frɛ 0540 311 311 0540 311 Kenjin and Magic drinking water yanum siopa yanum 8.5 pH alkaline water and see unuma and my own wrinkle the bia you look strong and look healthy a bit regularizing will heart will leave a new kidney and to yadia who do on yinano a becon mo amudi anamobo heart burns near deno and see that Unum Kenjin and Magic drinking water, calcium, magnesium, potassium, iron. Ashemu say dewa. And it keeps you healthy all the time. And pay me come for Kenjin amount. Abawa Route Johnson, Brema UGC, and Atafuni Road. And I'll be here friend 0241 449191 0241 449191 3A Herbal Center. The 3A co capsules Koko atna wo so ache dodo ebe hyiase ebe yi sisiyade afei ema wo yam ntim enka bababa ensa wonom so awotimi kwa adwuma me peni do so poatu ana 0546 107 107 eye 3A co capsules ena me ka ho asem akyerew anopei wona so yasene me de birthday sibrewo eye Tony Sack na Tony Sack na eye TVs fridges freezers air conditioners, washing machines,
gas cookers, microwaves, rice cookers, blenders, kettles, home theaters, and electric irons are a property. Ukwa ubenya biato. Your property showroom kesiye ewo melcom nchen edum kane pioneer publications. Samson Wesley Matter do sane triangle no. Ezi karam kwanti pomo obo huye. Sunyani yedi cocoa board roundabout di shenimu ene cocoa board roundabout. Yene oi bus terminal no edi shenimu bus terminal no yedi shenimu ho. So ena obehu yen so ewo hemfa ewo sphincters kankase no ene nso VIP for asidan kama e de ama children's home bi ene na omuko bia no uncle told ne nkrofo omo ya adoye sonko VIP bus omo bie edan pa no de ama children's home bi ene ya wo megidi se ye bedi hu nkomo pa na bibia akoso kama enti Judith Frempoma Acheman ata ene ye wa woda Good Shepherd Catholic Church Adwato o sisters so ma otrinkwa eye Judith Frempoma Acheman ata afi nanan kansa amare kote manhine nanan kansa amare kote manhine ene eye from your akonta Samuel Kwaku Assam nanan kansa mare kote hine so ya no akanisa because kote mahina kote hine wadaroma from your akonta Samuel Kwaku Assam revenue office KMB nti oye nanan kansa me free kote me hine na that TV no so no kote hine kote enye mahine nti wadaroma me so anwe ya na ye be frɛ me se me mekire da champion you for bring pono no enti oye kote hine wadaroma enye kote mahine enti agonta Samuel Kwaku next time ya no aka nsa na ye dane ye ho abasisi a e wo se e fa adwadie nkato yet adwadie
Adofwe, sa opesika kra bia obeboa wo ama adwuma ye usika sama ye mo ho dia mekanfo Dwabin Rural Bank PLC and mede ma wo Dwabin Rural Bank PLC ye savings account, current account, Dachenti account, shares, microfinance, VIP cash collection services, sir eye funeral loans and our church harvest mobile for the na pese beji musika mamu eye ne betena pro ntiji musika mamu dia eye Dwabin Rural Bank PLC and mekanfo ede ama wo yes I fixed deposit, money transfers, social service and sika bia we de beto account mu ana ubeyi bia no yes send SMS alert free na de me dekra de say Dwabin Rural Bank PLC ye bi e bank yi ye nya 40 years hooray na enam ye nwuma pa ene sompa ya som ye customers nti Chamber of Commerce admire wo kese bia eye best rural bank of the year 2023 Dwabin Rural Bank PLC yen head office ewo Asante Dwabin yen branches ni bi ewo Ejuso Bonwe Abuaso Dwabin Pankrono Onye Roman Hill Magazine New Road Sipetimpo Fumesa ene Adesheman Fire 0271409340 and 0579792712 Dwabin Rural Bank PLC. We are the best. December to remember. Masidani Erade. Masidani. We annual Thanksgiving Liberty Conference. Omayini ya wedu watch. Ewiebre. Onyame namne so eye anwode nie bebre. Otun study fresh food for thought ade chie nyina. Ene wumpa. Onyame namne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibia ma wo se. We eye yasida etwato. Liberty Conference December die. Ebeye Fanta Bruta. Yasemu ayekasa ho no. Ye free David enyom. Oha ene so. Echichemu ba. Ye nyina ye kurukyire yasida. Ne dia koma ochiri ampom. Wamba se yado. Ewo Jubilee Park. December bosome. Neda etoso aduonu ba. Eye memene da anopa no sia pepepepepe. Ya jonto nie. Ya maame Esther Nyameche. Moses Oke. Minister Kwaku Jesi. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshipper. Na sadan. Ye beyi wonyame aya. Mo stress ani abefia safia. Me dofo. Woti fie ye de. Liberty Conference. When the chat wo ewo afie yi mu. Na hye. Onyame nam na ye Yesu. Wo bechi wo bronsa. Wo bebro no. Amane di nkukuni ne nkaka. Akotena da braka. Wo betena wontumi ntua ne ka. Edani akyere mu otutu ka. Na onyame o ye kachiafo no. Wonam sa akwanya iso. Betia ye ho akanyina. Na hye ne so say. We ye communion wine. Any breaking of bread. Direction. Liberty Conference. December edition. Oh glory. Hallelujah. Okay. 1 minute. 1 minute. Na me de meka ye na ya omanti ase no. Omonko opposition. Omonko tena fie. Na omonko nyesua hunu. Omo hihye omo niema. Na omo hihye omo no ma. Na nesa omo ba, omo ntena ho omo mampani bi emfana busuafo ntwa ne ho nhia. Na omo oman no. Sede ene Ghana eduru. Alright. Abusuafo be de mo be si hanomo na Fancy Di Maria abeto aso. All the details. Nyame adoma Sunday is the version of El Clasico, the Super Clash. Na House of Folk for yes, who brutal. Eti Fancy, me monitor mo chiro. Esembi ambe kabia mu fi se nko hasia na me ba be expose. And then yet na me ne mo du ofia. Phobia Sunday. Na na me yema sa hye me se ne Kumasi ye din MPP lusu ye de sa hye omo. Yes, I shall be there. Double silence out. Let's get ready to